wamenye yuko mu ijoro rifuditse abakomando kabuhariwe b'u Rwanda buriye indege ya Boeing 727 idafite ikirango na kimwe cy'u Rwanda. Indege ikagendera ku muvuduko udasanzwe wa kilometero 700 berekeje Kinshasa. Ahubwo se wamenye ubugome bwo ku rwego rwa nyuma Perezida wa Congo yashatse gukora ingabo z'u Rwanda ngo azitwikire mu ndege, ariko agasanga abana b'u Rwanda bafite IQ iri hejuru cyane. None se ahubwo wigeze ubona agasumburutso k'abanyekongo batwika ibendera ry'u Rwanda n'ifoto ya Perezida Kagame? None se bivuga ko hari abasirikare 30,000 bari muri Special Force ya Congo ngo kandi bafite inkomoko yo mu Rwanda, byo urabizi? None se wumvise ibishobora kuba kuri Kisekedi na Congo nyuma yuko Boris Johnson w'Ubwongereza azamaze guha Kagame inkoni y'ubushumba muri Chogam? Reka ngwikaze ngwinjize mu isi y'amakuru akenshi abahishe mu bushorishori bw'ibicu byirabura. Reka maze nkwibutsa akantu kamwe mu bintu bikomeye igihugu cyose cyubaha, harimo ibendera ry'igihugu cyabo. Kugira ngo ubyumve neza, uribuka ko Tom Byabagamba mu bintu yazize ndetse yanakurikiranyeho kandi yari umuntu ukomeye, yari n'umuntu uri mu barinda umukuru w'igihugu. N'ibendera bivuga ko ngashobora kuba yarakuyeho akantu akagasakoresha mu mutwe we. Ariko mwabonye ibyo abakongomani bakora ibendera ry'u Rwanda, bamwe bakaritwika, abandi bakazajya barifata kuri bo basirikare bakarikuraho bakarica mu buryo bugiye butandukanye. Biriya hari ibihugu bimwe na bimwe bidashobora kubyihanganira, cyane cyane ibihugu byumva agaciro k'ibendera cyangwa se ubwabyo byiyubaha. Kongo ishobora kuba itabyumva, ariko kugira ngo nkwinjize neza muri ibi byose ndabanza gusobanurira itandukaniro riri hagati y'intambara isanzwe n'icyitwa operation. Hari ama operation akunze kuboneka mu ntambara zitandukanye, cyangwa hakaba nubwo izo operation ziba akanya gato sidaherekeje intambara. Wavuga ko muri inosi habayeho intambara z'urudaca nyinshi, ariko hakarangwa operation za gisirikare nkeya zihariye zibarwe ku ntoki yabakabije. Ku isi habayeho operation zihambaye zabaye birangiriye ku isi yose, nka operation Entebbe yakoreye Kampala ikozwe n'ingabo za Israeli zari zije ziyemeje kubohora imbohe zabo. Ariko nanone muri operation z'agatangaza bivuga ko zabayeho hari na operation y'ingabo z'u Rwanda, iyi no operation Katona. Ubwo urugamba rwo kubohoza Zaire ku ngoma ya Marshal Mobutu Sese Seko rwasozwaga, habayeho ko ubutegetsi bushya bushyiraho ingamba zo kubaka igihugu cyari kimaze gufata izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyuma ariko yo kwirukana Mobutu n'ubutegetsi bwa MPL, Mouvement Populaire Républicain, ishyaka rukumbi ryayoboraga Zaire kuva kera, byashoboka ko hari ibitarumvikanyweho neza n'abari barikize hamwe kugira ngo intambara kurwanya gutsinda Mobutu ibashe kugenda neza. Nuko Kitona operation yaje rero, aho wari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bwana Laurent Desire Kabila yahisemo gutandukira igihango cy'inshuti z'urugamba, agatangira kuhohotera abamufashije urugamba, yibagije ko muri bo harimo n'umugabo w'ingabo ze za Congo Kinshasa muri icyo gihe yari General James Kabarebe. Bamwe muri abo banyarwanda bahuye no kujagarara kwa Laurent Desire Kabila, harimo General James Kabarebe, umwe mu bajenerali bo mu karere k'ibiyaga bigari banditse amateka ku rwego rwa gisirikare kubera ubuhanga bwe hamwe n'ubwitange bwabo yarayoboye cyane cyane mu ntambara zabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Byatangiye ku itariki ya 13 Nyakanga 1998 ubwo Laurent Desire Kabila yirukanaga General James Kabarebe ku mwanya w'umugabo mukuru w'ingabo za Congo Kinshasa yarayoboye zose kuvaho igihugu cyari kimaze kubohorwa guhera muri 1996, 97 n'98. Muri icyo gihe Laurent Desire Kabila yatangije ibikorwa byo kubiba amacakubiri mu basirikare ba Congo, yo kwanga abasirikare bagenzi babo. Abari bibasiwe ni abatekinisiye b'abanyarwanda hamwe n'abandi bakomokaga mu miryango n'amoko avuga ikinyarwanda b'abakongomani. Guhera icyo gihe ariko amakimbirane abaratangiye, ndetse bamwe kandi benshi tumaze kuvuga haruguru ubu baricwa Kinshasa yose, ndetse bamwe kandi benshi maze kukubwira baricwa Kinshasa yose bajugunywa mu mugezi wa Congo ihinduka umutuku. Wera ubwo ngubwo kandi Laurent Desire Kabila yese yangurunuka abasirikare b'u Rwanda, maze ashira impumu kugeza naho apanze kubirukana ku butaka bwa Congo Kinshasa. Uko kwirukana abasirikare biganjemo abanyarwanda n'abandi bake b'abagande, ariko kwajemo udukoryo twa gisirikare n'ubutasi bukomeye cyane, kuko ngo hari naho Laurent Desire Kabila yatekereje ko bakira indege bose akabohereza Goma Kigali, ariko ahita napanga itsinda kabuhariwe mu Rwanda indege hakoreshejwe za misile zirasa indege ngo bose uko bakabaye bashiremo abyite impanuka. Ariko inzego z'ubutasi z'u Rwanda ngo ziba zamutahuye, nubwo bitavugwa cyane, ariko iyo bajije abashobora kuba babizi bakubwira ko ingabo z'u Rwanda ngo zari Kinshasa zamusabye ko yafata abandi bakuru b'ingabo bakomeye harimo n'umuhungu we Kabila, bakazana n'abandi muri izo ndege mpaka Goma. Kwari nko kuvuga ngo maze azihanure nawe yihekure.
ikintu cyateye Laurent Desire Kabila umusonga mu rubavu bikarangira atageze ku mugambi we wo gutikiza abo basirikare bari banamushyize ku butegetsi. Laurent Desire Kabila ntiyashyizwe kuko yahise atangiza ibikorwa byo kwibasira abatekinisiye b'abanyarwanda nakubwiye n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani, maze zo kwica karahava. Ibi ngibi byatumye abahanga mu bya politiki na gisirikare batangira kubona ko wirukana umugore ugugu n'igufa ukazana urimira bunguri, kuko Laurent Desire Kabila yarazanye udushya n'uwo yasimbuye atigeze akora two kwica abanyamurenge n'abimasisi na Rutsuru bari biganjemo abavuga ikinyarwanda. Ku itariki ya 2 Kanama 1998 Laurent Desire Kabila yaramaze kwirukana no kohereza ingabo atifuza mu gihugu cye iwabo mu Rwanda ndetse muri Uganda abinyujije i Goma. Kuri wa 3 Kanama 1998 nibwo abasirikare birukanangwa Kinshasa batangiye kwigarurira Goma n'inkengero zayo. Naho bukeye bwaho itsinda ry'abasirikare b'abakomando kabuhariwe mu ngabo z'u Rwanda bari bagejejwe i Goma ngo bambuke Rubavu banze gutaha nk'imbehe. Batekereje kuri bagenzi babo bari basigaye bari kwicirwa Kinshasa bajugunywa mu mugezi wa Kongo, ibintu babonaga biteye ubwoba n'agahinda. Bukeye bwaho baba bagurutse kare basubiza amaso Kinshasa. Mu rukerera rwo kuwa 4 Kanama 1998 abangaba bari bigaruriye ikigo n'ikibuga cy'indege bya gisirikare Ikitona. Iryo tsinda ry'abasirikare 500 b'u Rwanda baherekejwe n'aba Uganda barashishaga ibitwaro bya rutura, bambariye urugamba intero arimwe bati dusubireyo, ibisi ibintu by'abantu b'abagabo gusiga bagenzi bacu babagwa buhongo. Mu ndege ya Boeing 727 ya kompanyi y'ubucuruzi yigenga ku ntera kilometero 1700 ingabo zirahavata diridiri no ku kibuga cy'indege cyari kitaruye Kinshasa. Ikibuga cya Kitona iki kandi kikaba cyari kinubatse mu kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwana mu kirere za Kongo Kinshasa, kuko cyari giherereye mu ntara ya Bakongo agana amajyepfo ya Kinshasa ku birometero bikaba 320 uvuye mu murwa mukuru wa Kinshasa ya Kongo. Icyo gihe igitego cya mbere cyabaye muri iyi operation nibanga yakoranywe kugeza aho mu rugendo indege yari itwaye ingabo z'u Rwanda yarinze igwa Kitona. Ingabo zivamo zirwana mpaka zigarura ikibuga cya Kitona, indege yaguyeho hamwe n'ikigo cya gisirikare cyose. Kinshasa iri kurira mu myotsi itazi byabaye. Intego yari gufata Kinshasa mu gihe gitoya, ariko cyane cyane mu bijyanye n'amayeri ya gisirikare. Aba bakomando b'u Rwanda bagomba kubanza gushegesha ibirindiro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe uburyo bwose. Budakeye kabiri inkuru yabaye kimomo ko General James Kabarebe yageze Kitona ko kandi ari bunywera icyayi i Kinshasa. Kinshasa abicaga abanyamurenge bari biganje mu kigo cya Chad bagize ubwoba, abandi baromoka bariruka batarumva n'isasu na rimwe. Ibyo ngibyo byabateye ubwoba. Impamvu nkubwiye iyi operation kwari kugira ngo nkubwire ibyababaje abanyarwanda, ntabwo ari uko bashaka gufata Kongo ngo bayomeke ku Rwanda, ahubwo ibyababaje abanyarwanda no kubera Kongo yari imishaka kwica abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse bagashaka no gukora genocide ubwoko bwose buvuga ikinyarwanda bw'abanyekongo. Ibi ngibi ni nkabyo President Kisekedi nawe yaratangiye, kuko umupolisi ushinzwe ingabo muri Kongo yaraje avuga ko abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abakongomani ngo bagomba kubirukana bagasubira ku butaka bwabo cyangwa se ngo bakabica bakoresheje ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi hari inkuru yazindutse mu itangazamakuru ivuga ko President wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chilombo yasinye iteka ryirukana abasirikare bakuru 4 bashinjwa gukorana n'u Rwanda nyuma y'igihe ibihugu byombi bitarebana neza. Abasirikare birukanywe barimo Lieutenant Colonel Kibibi Mutware, Major Sibos Bizimungu alias America, Major Aluna Bovije ndetse na Major Mundande Kitambara. Radio Okapi yatangaje ko iki cyemezo cyafashwe ku itariki 26 Gicurasi kikaba cyasomeye kuri televiziyo y'igihugu RTNC kuri uyu wa 2 Kamena 2022. U Rwanda na RDC bimaze iminsi bitarebana neza nyuma y'uko icyo gihugu gishinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 umaze iminsi uhanganye n'ingabo za RDC. Ibirego u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma. Ku rundi ruhande ariko u Rwanda rushinja RDC gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite ibindiro mu burasirazuba bwayo, aho ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse ukabona komeje umugambi wabo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko muri aba bantu Kisekedi yirukanye ngira ngo mvisemo ko hari amazina ajya gusa n'ay'abanyamurenge cyangwa se abanyarwanda, kuko nta mukongomani witwa Bizimungu, ariko mubo nkubwiye harimo Major Sibo Bizimungu. Hari ibivuga ko muri operation zagiye zikorwa bagashyira Kabila ku butegetsi, hari abasirikare bamwe bagiye baguma muri Kongo bakabyarirayo abandi bakazajya mu ngabo, ndetse hari n'abandi bahunze muri za 1994 cyangwa se mbere yaho bahunze mu Rwanda bakajya muri Kongo, ndetse kugeza ubwo ngo bivuga ko hari abasirikare bagira mu 30,000 barimo za Special Force zikorera muri Kongo, ariko ngo bafite inkomoko mu Rwanda bagiye bagatura bakabyara bagashakayo, ariko bakaza gufata ubwenegihugu bwa Kongo, benshi bakaba bari mu gisirikare.
Hari n'amafoto ndetse n'amavideo yagiye agaragazwa ku mbuga zigiye zitandukanye y'igisirikare cya Congo. Igisirikare cya Congo bo bakavuga ko ngo ari abasirikare bakomeye, ariko mu mafoto cyangwa se mu mavideo agenda acishikanwa ku mbuga zigiye zitandukanye za WhatsApp bikagaragara ko abasirikare mu by'ukuri nta mbaraga bafite. Ibi ngibi abantu bakaba babishingiraho ndetse bavuga ko ngo byabigoye ko Kisekedi afata gahunda yo kuba yarandura FDLR bwangu, nubwo ngo bagiye ku karubanda bakavuga ko FDLR bayitsinsuye. Impamvu abantu baheraho bavuga ko FDLR byagorana ko Kisekedi cyangwa se igisirikare cya Congo kiyikurayo nuko igisirikare cya Congo ngo cyamunzwe na ruswa, kandi bikaba bivuga ko ngo guhemba muri Congo ku basirikare ari ikintu kigoranye cyane. FDLR rero bikaba bivuga ko ngo ahantu iri ari ahantu bishyuza imisoro y'ako gace ndetse bagacukura n'amabuye y'agaciro. Bikavuga ko FDLR ishobora kuba iri mu mitwe ifite amafaranga muri Congo, bityo ngo bikaba byakorohera umuntu wese batuma muri operation yo kubirukana ko bamuha amafaranga akabareka. Ivyo ngibyo bikaba byatuma byagorana ko Congo ubwayo ishobora kwirukana FDLR. Ibi ngibi nanone akaba ari ibintu bidashobora kwihanganirwa na Perezida w'u Rwanda, kuko yavuze ko mu gihe Congo cyangwa se FDLR idashatse kuba yataha cyangwa se irambike intwaro hasi, u Rwanda ruzabikemura uko bigomba kuba bikemurwa. Hari n'inama yabaye ihuza ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika, ikavuga ko ibihugu bizakora igisirikare gihuriweho bikajya gutsinsura burundu imitwe irwanya ubutegetsi bw'ibyo bihugu muri Congo. Benshi mu batanga ibitekerezo ku mbuga zigiye zitandukanye za Twitter bakaba bagiye bahina Congo ko ngo n'ibitsinda ry'abantu 500 bakoze operasite y'ubwoba yigwa no mashuri yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikitwa Kitona, kandi icyo gihe ngo nta n'ubushobozi bwinshi bari bafite abanyarwanda. Impamvu abasirikare muri Operation Kitona n'uyu munsi nazo zigiye kugaruka, bakagira inama igisirikare cya Congo ndetse na perezida wabo ko bagomba kugenza make, kuko nyuma ya Chogam bashobora kuzabona isomo batazigera bibagirwa mu buzima. Ibintu ni bikeya gusa basabwa byonyine: kubaha igihugu cy'u Rwanda n'ubusugire bwacyo ndetse no kwitandukanya burundu n'umutwe wa FDLR, bakawaka intwaro bakahoreza mu Rwanda. Abafite ibyaha bakabibazwa, abandi bagasubizwa mu ngabo, kuko hari abagiye bataha mu Rwanda bakakirwa neza. Muri 2003 ubwo General Major Paul Rwarakabije yinjiraga mu Rwanda, ndetse we yavuze ko yari afite ubwoba, ariko ngo General James Kabarebe ari wamufashije kwinjira mu Rwanda, ndetse uyu munsi akaba ari retired umeze neza. Rero benshi bagiye bagira inama Perezida Kisekedi bakamubwira ko bitaba byiza akomeje gushotorana n'u Rwanda, kuko u Rwanda rushobora kumwihorera kuko ruri muri gahunda yo gutegura Chogam, ariko nyuma yuko Chogam irangiye u Rwanda rushobora kutazihanganira ako gasuzuguro k'abasirikare ndetse no gusuzugura igihugu n'ibendera ry'u Rwanda ndetse no gushaka gukora jenoside y'abantu bavuga ikinyarwanda mu gihugu cya Congo. Ibi ngibi bishobora kuzamugiraho ingaruka y'abakutegetsi bwe ndetse no ku matora ateganya kuba muri Congo muri 2023.